Yambi owulina mina bakarin gbara gongo oni jigoni legbo chipaka dune mika je kusaka pana ka folone oni ale mlipa ha ana frane mlipa pangwa pai ngogunanya raka wa agi rogora kayo wai dukane reki wa agi rogora kayo na chipagi ne yeme chinne gili pare ani saki rogoyo wasanoni ndugu pa sare miye negi pare mitangara hani basasa dunduko anke biye chiga hagene tenge nga gina pai duna fudarani rogo gani lingara rogo gani continent chipa bangare gbo ogwa kura ali apa kana rogo ngo guna frach popo kuru apa ngo na matuna ni biarani na ogwa kura hakana dagba ha nga avovo ho dumurani eino ngo patch papa haya moino wali oguro ni kono ho ke ini pegya pare kisishire mbahang manga ni furanga lipa ha chiling bare mbakundurani kisarakarani wakani na pazale da korogo gani lingara korogo gani continent mudunga nemi da chikena yenga da gi video le an kabingo gubombata hanga sojima poro watadu lingbisa pa poro yemba hanga family planning apaile goyo wa birth control nga rugusa vungu anticonception zanga dunu mubara watadu zanga dunu gude na fertility control yemba hanga zanga ka bachika ni dungu he eja pale cha dunga ho mbatate chipapa agana waka makusayo yehe mimbiji na ndu yehe chiyebe beboromu anga azande nene ya patere anga aboro Africa no nene ya patere ye ina ni chipapa gine nga inaido kupanga beta aboro zogora rogoze gino wabiko aboro na gunda gunde aboro muna gunda gunde chipapa waido aboro angya were zegino na ogwaria hedu ho chare nganga na aborote ogwa wena hengega guduchi sandayo chare nganga na aborote keimba aborambo ina anjange chidu kuburne ine gipare kini liwishi hefwa akureyo ikini je kugume ikini paraka haroguze gino na bahadunduko tikini danga chingbangba chipapa karugusa vungu otado ikini bofu oguda chipapa wa kabeta borozo goroze gino agene he ni dungu hegbe ngogu yamanga harogoyo kasa adeke bachikanga bereweya heya imbahanga conception otadu intra uterine device nga makanadu ya mahama kuchi poto deyo nogwa hedorogoyo chipapa chilugushi vungu kurakuna ya banga abortion naka devra duno gudevunu nika kusogulera kusa okura agene kono honga ina manga sunye na adawa nga chemical edu muka ambira hano urunduko chipapa kabagude watado akura anze mekana chipoto boro engogu yamanga sunye na nyaha imwe kifwe muna manga sunye na ni chipapa agara biata chipaka rugusa vungu ogu ya mbanga IUD na manga sunye chipapa agara bishwe ukuranga copper IUD na manga sunye chipapa agara bawe wakuranga emergency control ahewa condom
wa surgery nga amelia ahenga tampon ahuguna nga syringe na agukura amungu kono hangugu ya fefu ade ina anga sungena ne chipapaka rugusa vungu eja pale na bahadunduko ya hali dunduko ya manga sungena ni onu ngari nga korogoyo owuli nemi hangba owa kura kono ana majaha ko gume ana yugo gani ogude nani gani odogude nani chipa ni wai ka control gayo raka ka control gayo vungu ono ane nungo nga ya pali nani chipa paranete ana yugo fo gude madrasa yo gbana tire gbenga anafuka ahewa kando mo wale fu gani gude madrasa yo nga ina yuzwe ina manga sunge nani baka idungu no gude ya aja pale ne ko runo shirani agukura gene kono ngugu kani mangi he tado kani mangi sunge nani wogo na dumbata anuruaru gani gude ruaru anga gwa gene ga buru mo na biyo ka yawe ne gene do chingba ngba chapara ni ate an ko runo ori ne mi an ko runo an maje gi pare ku gume wabi ko dungu gani aborogo hukuma majaha ku gume na ini go frane rogo gani asura rogo gani madrasa mena pehape agbana chironi onalengo duwe ke pehe gipare ko ni gihaja ngba agwa borongo gwe ne nani ina yawe na manga chapa gwe yemba nga depopulation ko runushi motunga boro ina manga chapa depopulation anga ani nikese fidi behete okura burkiya ngoguyo nari guvena hanga gize ginore yodu changbachiyo miko ina eliriri he ejirana chigani anika ipi wakana ge gani lingara gani continent gabawe ne continent nebe kaja boro na anya na egbiro na abaha raka do Africa no biko wale kali hali no kambira hambira wale kanyumba rangi wale kaduna ngbarago an kabingo gubombata hanga sojima poro watadu lingbisa pak poro yemba hanga family planning apailo goyo wa birth control nga rugusa vungu anticonception zanga dunu mubara watadu zanga dunu gude na fertility control yemba hanga zanga ka bachika ni dungu he eja pale cha dunga ho mbatate chipapa agana waka makusayo yeheye mimbiji na ndu yehe chiyebe beboromu anga azande nene ya patere anga boro Africa no nene ya patere ye ina nchipapa gine nga inaido kupanga
beta aboro zogora rogozegino babiko aboro na gunda gunde aboro muna gunda gunde chipapa waido aboro anja were zegino na ogwari ahedu ho charing mangana aborote ogwa wena hengega guduchi sandayo charing mangana aborote kayimbo aborambo ina anjange chidu kuburne ine gipare kine lingwishi hefwa akureyo ikine je kugume ikine paraka haroguze gino na bahadunduko tikini danga chingbangba chipapa karugusa vungu utado ikini bofu oguda a chipapa wa kabeta borozo goroze gino agene he ni dungu hegbe ngogu yamanga harogoyo kasa adeke bachikanga bereweya heya imbahanga conception utado intra uterine device nga makanadu ya mahama kuchi poto deyo nogwa hedorogoyo chipapa chilugushi vungu kurakuna ya banga abortion naka devra duno gudevunu nika kusogolera kusa okura agene kono honga ina manga sunya na adawa nga chemical edu muka ambira hano urunduko chipapa kabagude watado akura anza mekana chipoto boro engogu yamanga sunya nani aha imwe kifwe muna manga sunya nani chipapa gara biata chipaka rugusa vungu ogu yembanga IUD na manga sunya chipapa gara bishwe ukuranga copper IUD na manga sunya chipapa gara bawe wakuranga emergency control ahewa condom wa surgery nga amelia ahenga tampon ahuguna nga syringe na agukura amungu kono hangugu ya fefu ade ina manga sunye nane chipapaka rugusa vungu eja pale na bahadunduko ya hali dunduko ya manga sunye nane onungeri nga korogoyo owuli nemi mbahangba ogwakura hakono ana majaha kugume ana yugo gani ogude nani chipa ni waika ka control gayo raka ka control gayo vungu ono ane nungo nga ya pali nani chipa paranete ana yugo fogu de madrasa yo gubara tilegbenga anafuka ahewa kando mo wale fu gani agude madrasa yo nga ina yuzwe ina manga sunye nani chipaka idungu no gude ya aja pale ne ko runo shirani agukura agene kono ngugu kani mangi he tado kani mangi sunye nani wogo na adumbata anuruaru gani gude ruaru anga gwa agene nga boro mo na biyo ka yawe ne gene do chingba chipa parani ate an ko runo owuri nemi an ko runo an maje gi pare ku gume wabi ko dungu ganya borogo hukuma majaha ku gume na ini go frane rogo ganya asura rogo ganya madrasa mena pehape agbana chironi onalengo duwe ke pehe gipare ko ni gihajangba agwa borongo guyene nani ina yawe ina manga chipa gwe yamba nga depopulation korunushi ngotunga boro ina manga chipa depopulation anga
ani nika esefidi behete okura burki ango guyo nari guwe na henga ga gize ginore yo du changbachi yo miko ina eriri he egira nchi gani anika ekpi wakana age mine biyechi mingare bo madda chipa ani ariara karani ani bigini pango gunang bachipa parani kini reki kuchikana kane arugute anyango gwa arugute ne izegyoya anikini yeche kafurali pagungua ngogo anaja kuchik potolani ogwa dawa anambi faha ina mumba kada gwa dawa le gwa shirikati ngogo yamba kada harogoyo gwa company yamba kada harogoyo ikini yasaje cho kulina kula kikinji ganya ono chipakaino wai chama ngasunge wenengai yedo ke yasaje chiboro ani dunga agobi aboro ya asada achirani ono dungu are gbakononga ane nungonga ina asada agyangu are chiranite kura are gbakono ka ogwangu are duna umehegbe sele kambusa rani ambusa gani akazalimba ka tumba churwa tumba kwalio bekulirani kachigbenegbe anachuko be ono kane nungonga anachuko be ja pareya ogwangu ngugu ne yezegyoya oguya asada chirania rek boda anza bangirani paina manganga ogwangu ngugu anana manga sungena ne mbata fu boromuye cheno undora ni ondo ogude na chuko ngombata farani matafu susu na borote kura kazado kono ho matafu boromuye ngugu na mbosara ne ambusa boromukiye ikijibete he ono dungu he ngugu yeye furani neimana neimu kani nungu pahaya azande aniza bangirani pama dachirani kana dunga gbenya aneka andukana chi bichimo dakono ho bangirani nikazani omina agumba agbe dungu arek bokono ho kanarani ana mga singe nagya borongo gwiwene nagya angware furani kanarani na nupo gani aboro nagya angware kanana fofiyo ina ambifa bombiko dungurani na amunganga birani ko wishigo ogwangware nga gine durogo yote chidu ani wakana bobo ogwaburo inungu paya ina nyimbaro na arakarani uchibangirani ono kubomungu ayo bombungu amai ni panga bombungu ya mwenye chipapa china hu saboro nando na nguduru yudunduku okano kidayo kifuko angu aforo yanga dango gwe mandu nani kuporo yole anga chiko undulo undote miagumanga yipale nga gwangwa dundu kungogo ana jaha rogo bombungwa ngagu ya asada te chinaido panga gani hukuma ngogu du rogo gani lingara azande idu adu gbenga yiki rogo panga ka wishigo igini ngbatunga amunazo modungo guyene namanga sungi rogo gani lingara ngogu na yamba chionga humanitarian
oguye na yamba chionga sustainability organization bombiko ina weneli mo chupaga ya rogoga ya munazama ono oguweneli mo le kugiyeyo anido yayin bahanga adahaya a victim kan binga polimo munazama nga weneli mo do akiawe shine jipa kondrani anido kan mun kana gani a munazama ni tirani a gani organization ni gogo nga zande ni kan mun ga tunga ya pare